Nostradamusova zastrašujuća proročanstva već vekovima zbunjuju ljude širom sveta. Oni koji su skloni da veruju njegovim vizijama o budućnosti bivaju dodatno uplašeni sa svakim novim tumačenjem istih, dok za skeptike to obično znači novu temu za osporavanje. Ako je verovati ekspertima za tumačenje Nostradamusovih proročanstava, svetu se ne piše dobro. Izbijanje Trećeg svetskog rata, latentni sukob između NATO i Rusije, razmena reči između Severne Koreje i Donalda Trumpa, ali i činjenica da će 2020. godine SAD da započne najveću vojnu vežbu u Aziji, naterali su mnogi da razmišljaju o predviđanjima Nostradamusa. Nostradamus predviđa veoma nasilnu godinu, kako za ruskog predsjednika Vladimira Putina, tako i za američkog Donalda Trumpa. Nostradamus je upozorio na pokušaj atentata na Putina, oružani sukob na Bliskom istoku i na obnovljenu vezu sa američkim kolegama između 2020. i 2021. godine. Po Nostradamusu smo također na tragu skorašnjeg tržišnog udara. Ovaj udar predviđaju i ekonomski stručnjaci. Nostradamus dalje navodi da će kraljičina smrt biti velika vest u Engleskoj. Princ Charles preuzeće tron. Ove godine Velika Britanija bit će u finansijskoj krizi, procenjuju se i gubici od nekoliko milijardi funti. Nostradamus je također predvideo smrt pape 2020. godine, a naslednik pape Franje bit će mladić koji će steći veliku poziciju 2020. godine. Ako vam se ovaj video dopada, molimo vas podržite rad kanala, pretplatite se, lajkujte i podelite video. Hvala.